Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya berpesan kepada diri saya dan para jemaah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qaf ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid. Yang bermaksud tidak satu pun ucapan yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang siap untuk mencatat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang bermaksud, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik ataupun dia diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh. Innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang Jumaah yang dirahmati Allah sekalian, ambillah nasihat dari pepatah Arab, hisanuka hisanuka in santahu sanaka wa in khantuhu khanak. Yang bermaksud, lidahmu adalah kudamu. Jika kamu menjaganya, ia akan menjaga kamu. Jika kamu mengabaikannya, ia akan membinasakan kamu. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyarka wal musyrikin wa damru a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ij'al hadza baladan aminan mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa lazikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.